UBig Zulu sekhonfemile ukuthi ukhiphe 15,000 bafowethu, cabanga 15,000 rands edoneyitha laphana inkosi yamagcokama sibonile ukuthi bafowethu yehlelwe yinkinga yandlula-ke emhlabeni. UBig Zulu-ke udoneyithe imali e-serious-ke siyabona. Sibonile abantu bakhiphile laphana online ukuthi abantu abadoneyitha ama-musicians amaningi especially abantu bakumaskandi badoneyithe iy'mali eyi-serious. Ngiyacabanga nje ukuthi maybe imali yakhona seyifikile ku-million if Big Zulu nje cabanga just one musician uzokhipha 15,000 kunokhuzane nabanye abantu abaningi bafowethu abadoneyithayo laphana. Sithemba ukuthi le mali ezosala izokwazi ukudistribute-eka kahle emndenini, maybe nasey'nganeni zakhe or umkakhe bakwazi ukuqhubeka nempilo. Siyazi ukuthi isikhathi esinzima kakhulu for umndeni, but-ke what I like about the Maskandi artists is that they came together and basiza la basiza khona bafowethu. Eyi, ngoba-ke phela emhlabeni siyasizana. Big Zulu, shout out to Big Zulu. Well, uBig Zulu 15,000 akusiyimali for yena, uyi-multi-millionaire to be honest. Siyazi ukuthi Inkabi Nation is one of the most prolific record labels e-South Africa, but at the same time siyazi ukuthi abantu abanemali abathandi ukukhipha imali, but kule simo lesi bafethu esikuso, I think it's very important for them to chip in lokhu abanakho. Okay, asinayo enye iquestion-ke mina engiyibuza yona bafowethu, ukuthi imali izodistribute-eka kanjani? If abantu badoneyitha imali, bayidoneyitha emndenini, ubani emndenini ozohendla le mali le? Or khona umuntu oseceleni ozobhekana nayo yonke le project le, cause at the end of the day kumele i-project yakhe iphele, indlu yakhe iphele, kungabi nama-complications few months later sokuthiwa hhayi imali yafakwa kodwa yahendlelwa usibanibani, kodwa-ke nayi indlu ayikapheli. Sithembe ukuthi lo muntu lona uzokwazi ukuhendlela yonke le mali le, ngoba imali e-serious bafowethu le abayitholayo angithi, noma le mali yama-donations. Sithembe ukuthi bazoyihendlela kahle, alale ngokuthula umfowethu.